Oui, Jean-Marc, pour aujourd'hui et pour vous, auditeurs fidèles de la langue d'aquí, ciauziseru lumut desmarjou. Viseru aquest utis dismai d'una granja du país, quand era pitjum. És un instrument que servicia quasi únicament per rastrejar el jazz fin que fan les agulles de merda quan tomben au sou. En general, en conostre, los rasteus són de llenya entièrament, mas aqueu qui non. Si lo marc és de bosc e ben mai curt que l'altre, les dents són de fer, perquè de la selva, sus lo jazz, l'on pot trobar de peires, allora que, per lo rasteu mai corrent, que se servissen dins los prats, lo terreny és mai regular en dessús. Les agulles de merge, com a cor rabaiars, servicien de jazz es conills. A la revista